jer bi ovdje sad to značilo podršku i Izraelu, a toliko ne smiju protiv Mahale ići, protiv Kasabe. To je bilo malo predaleko. A na kraju krajeva, filmski festival koji podržava strane u ratu, to može li šta debilnije biti od toga i pokvarenije? Ovdje ova pamet koja topa, ramazanski top, i to su glavni vektori egzistencije i ontologije. Ali suma sumarum, u odnosu na upliv arapskog svijeta, koji je ovdje slao probisvijete, avanturiste, koljače i ideologe, Iran je slao pomoć, pa iz prostog razloga što bošnjački političar, već sam rekao, sve to SDA. I SDP, SDA, i naša stranka SDA, i NIP SDA, sve to prožeto džematskom ontologijom. U BiH, pa i šire na Balkanu, to ne postoji. Politika je svedena na personalni moment, na servilno ispunjavanje zahtjeva korporativnih centara moći i stranih centara moći. Ajde da se ne lažemo. Ja mislim da oni misle na Palestinu kraj koje ne postoji Izrael. Činjenica je da je iz Irana dolazilo oružje. S druge strane, činjenica je da je Iran bio prisutan u smislu instruktora. Ali ono najbitnije od svega, Iran ovdje nije imao paravojne jedinice, kakve su imali ovi američki ljubimci, poput odreda al-Mudžahid. Dakle, ti koljači, glavosječe mudžahedinski, svi su pripadali upravo tom selefijskom islamu, vahabističkom. Bilo ih je koji su dolazili iz Evrope, ali niko od njih nije bio Iranac. Dobrodošli u specijal emisije, u programu ste. Tema današnjeg razgovora je Bosna i Hercegovina između Zapada i Bliskog istoka. Nakon skoro godinu dana u programu je ponovo s nama kolumnista i pisac Elis Bektaš, s kojim i ovaj put razgovaramo ovdje u Trebinju. Dobar dan, pozdrav za gledalce One Minute produkcije. Drago mi je da sam ponovo pred ovom kamerom, pa hajde, valjda ćemo i ovaj put progovoriti na način da opet privučemo pažnju publike kao prošli put. U dijelu medijskog prostora u Bosni i Hercegovini, posebno u sarajevskim medijima, može se primijetiti prilično izražena kritika američke politike u ovom ratu, a ponekad i određena doza simpatija prema Iranu. Kako objašnjavate taj ton u javnosti? Pa da budem iskren, to su vrlo marginalne pojave. Ono što je dominanta, to je jedna pasivnost i jedan strah u sarajevskim medijima, eksplicitno nazivanje stvari pravim imenom, tamo ne primjećujem. Ako i postoji podrška Iranu, plašim se da ona nije na zdravim osnovama. Tamo gdje vidim u Sarajevu, ona je u dobroj mjeri protkana vrlo neugodnim, rigidnim antisemitizmom, vrlo nekritičkim poimanjem svijeta kao nekog manihejskog prostora dobra i zla. Tako da u suštini ne vidim zaista podršku nikakvu. Na kraju krajeva nije Sarajevo ni dužno da daje podršku Iranu, ali ono što me duboko kao čovjeka osupnulo je, zgadilo mi se te strukture u Sarajevu, da bukvalno ni jedan zvaničnik nije se udostojio da pokaže empatiju, saučešće, da izjavi za skoro 170 ubijenih djevojčica u Minabu. Mislim da to najviše govori o poziciji Sarajeva kao jednog izgubljenog u političkom smislu, u civilizacijskom smislu izgubljenog grada. Naravno, ja ovdje ne govorim o stanovnicima Sarajeva, niti znam. Nisam bio podugo u Sarajevu. Ja zaista ne znam građani Sarajeva šta misle onako u nekim dominantnim okvirima, ali ono što ja zovem političko Sarajevo, odnosno javno Sarajevo, to je zaista jedna tužna pojava, uplašena, potpuno izgubljena, koja živi u nekom svom svijetu o vlastitom značaju koji ne postoji, o vlastitoj veličini, vlastitoj dobroti
i vjeruje da je još uvijek ovo svijet u kojem će se pojaviti dobri čika Bill Clinton, izbombardova zločeste komšije i donijeti slobodu koje nikad nije bilo, mislim, nikad ništa nije donijeto. Tako da ja u stvari zaista ne vidim tu podršku o kojoj je riječ. A u medijima izgleda tako da je Sarajevo za Iran. Ja opet se moram vratiti. Ja kad otvorim Kliks ili neki od drugih dominantne oslobođenja i tako dalje, ja tu ne vidim da je Sarajevo za Iran. I opet kažem, zašto bi Sarajevo bilo za Iran? Možda Iranu bolje, jer Sarajevo na čijoj god je strani, ta strana izgubi, doživi debakl. Međutim, ne vidim postojanje jedne racionalne svijesti, kritičke svijesti koja će sagledati šta je suština problema. Sarajevo čitav fenomen Bliskog istoka posmatra iz dvije perspektive. Iz perspektive vlastite nepostojeće prošlosti, znači neke izmišljene prošlosti u koje je samo sebe ubijedilo iz pozicije vlastitog prkna. Apsolutno ne postoji razumijevanje, nego se u tom javnom političkom Sarajevu duboko vjeruje da ono kako je 90. svijet, zapadni dio svijeta, percipirao Sarajevo, da je to apsolutna istina i da se taj model može primjenjivati u svakoj drugoj situaciji. A to nije tako. Sarajevo je bilo žrtva i vlastitih zabluda, ali i perfidnosti zapadnih centara moći koje su ga gurale u katastrofu, u haos, a istovremeno mu gladile glavicu i govorile i tako dalje. Kao dobro naše Sarajevo. Tako da ta podrška Iranu koja postoji, to se ono što se kaže mačko rep. A šta misliš tačno kada kažeš da nisu izrazili saučešće? Zašto to nisu uradili? Pa zato što, ja zaista ne znam, te ružno je i pomisliti o stvarnim razlozima. Šta god je razlog, neugodno je. Znači imamo činjenicu da je negdje, i to je više opšte mjesto, mislim, više se ne može ni diskutovati o tome, bez obzira na pokušaj propagande američke i Tel Avivske, da se to prikaže kao samo raketiranje iransko. Sad se već zna da to jeste bila da je bio američki projektil, imaju forenzički dokazi, ubijeno je 170 djece, djevojčica. I iz jednog političkog okvira tog sarajevskog, koji čitav počiva na jednoj monstruoznoj eksploataciji žrtve, na kultu žrtve, ne dođe apsolutno nikakav glas saučešća. Zašto? Da se ne bi zamjerili ambasadi američkoj, financijerima, onima koji drže na vlasti i tako dalje. To je jezivo i u stvari na neki način sarajevski zvaničnici, politički, pa uključujući Reisa, su se popišali po grobovima žrtava na kojima grade svoj narativ, uskraćujući empatiju za neke tuđe žrtve. Nije to ništa drugo, mislim, Sarajevo. To opet, ja kad kažem Sarajevo, pošto znam da će ovo gledati dosta ljudi, ja ne govorim zaista o gradu Sarajevo, nisam pozvan, ni želim da govorim o tome. Govorim isključivo o onima koji se nalaze na pozicijama, na funkcijama moći, na javnim funkcijama. Dakle, oni nisu dorasli svojim ulogama i oni nikad nisu pokazivali sposobnost da pokažu empatiju za drugoga. To je jedna autistična onako svijest koja je samo u sebe zagledana. I da, to su kučkice, ali nije samo u Sarajevu, i u Banja Luci sjede isti takvi i u Mostaru. Političari na Balkanu su uglavnom ambasadorske pudlice i kučkice. I to nemaju one osjećaje odgovornosti prema društvu, znači u grbači žive. Bitno je samo sad neko se dodvorava Trumpu, neko Putinu, neko Orbanu, neko, ne znam, neko Hamneiju, kome god, Hamneiju još i najmanje, ali dodvoravaju se ovim po Saudijskoj Arabiji i tako dalje. Svak se nekom dodvorava.
A kad sam već kod toga, skoro mi je jedan novinar rekao da je Iran zapravo dokaz koliko je Bosna i Hercegovina nepomirljivo podijeljena država. Da li Sarajevo, Mostar i Banja Luka ovaj sukob posmatraju na različite načine? Ja mislim čak da i ne. Ja mislim da dobar dio bosansko-hercegovačkog društva ili društava, kako god možemo govoriti o kategoriji teorije skupova ili kao jednom nekakvom fiktivnom društvu, da dobar dio tog stanovništva u ovoj zemlji prema ovom sukobu gradi isti sentiment. Dakle, kao prema jednom suludom, avanturističkom, zločinačkom činu u režiji Vašingtona. Možemo govoriti o podijeljenosti politika, ali politike nisu društvo. Ovo su privremene politike, sve ovo što vodi i sarajevska politička scena koja je u osnovi sa svim promjenama i dalje je to SDA, 95% SDA i 5% kozmetike. I SNSD-ova politička priča i HDZ-ova, to su kvislinci bez okupatora, oni imaju svoje interese, ali oni ubrzano gube dodir sa biračkim tijelom, sa stvarnošću. Dobar primjer za to je slučaj Milorada Dodika. Do prije 15 dana bukvalno se nije moglo ostati od njegovog laptanja i šenjenja pred Netanjahuom i Trumpom po društvenim mrežama. Odjednom muk na Twitteru, novi Dodik obilazi ženske skupove povodom 8. marta, nešto, mir, žene, dame, mame, pizde, materne, jer je valjda mu došlo iz dupeta u glavu i shvatio je da srpski narod, koji, kakav god bio, šta god da bio, to je narod koji ipak u dobroj mjeri ima taj iskolski osjećaj za pravdu. I Dodik je odjednom shvatio da se našao na suprotnoj strani od većine srpskog naroda. Tako da ne bi ja govorio o nepomirljivom društvu. Naravno, nije daleko od toga da je stanje idealno, da je to društvo funkcionalno. Ne. Problem ovog društva je pokvarenost elita koje ga vode, koji se ne usuđuju da do kraja stave karte na stol, da kažu dobro ljudi, ajde, istorija je bila takva kakva je. Ajde da stavimo na stol šta je ko radio, šta su interesi, šta su stvarni interesi. Nego manipuliše se, servira se biračkom tijelu neki idiotluci, maksimalizmi, a u suštini sve to je jedan polip koji jako tjesno sarađuje skupa, pa da se ne lažemo, pa tu cijelo Trebinje zna, Dodik kad god sjedi u platanima, on se čuje sa Bakirom telefonom. O čemu razgovaraju? Dragi Bog zna, očito da imaju o čemu razgovarati. Ja ne radim u prislušnim centrima, ja ne znam, ali čuje se to Bakire, Jarane, brate, kako se već udvaraju. To je činjenica. I to više i vrapci znaju na grani. Ali eto, još uvijek dobar dio ljudi ima potrebu da vjeruje tim prevarantima. Mada, koliko vidim, sve je manji taj broj ljudi, ali stao bi ovdje jer ne bi da me neko optuži da uzgajam neutemeljeni optimizam, pošto zaista optimizmu nema mjesta. Želim od tebe čuti mišljenje posebno na ovu stvar. Sarajevski političari često naglašavaju da su za Zapad i evroatlantske integracije. Međutim, kada dođe do sukoba Izraela sa Palestinom ili do pitanja Irana, rijetko se jasno svrstavaju uz SAD i Izrael kao što to rade Albanija, Kosovo, Crna Gora. Zašto je to tako? Pa iz prostog razloga što bošnjački političar, već sam rekao, sve to SDA. I SDP SDA, i naša stranka SDA, i NIP SDA, sve to prožeto džematskom ontologijom. I oni jednostavno ne žele da se zamjere biračkom tijelu. A biračko tijelo takvo kako je odgojeno, ima izražen sentiment za Palestinu i tako dalje, i onda ovi tu laviraju. Nema tu velike pameti, ali zato rade sve što treba raditi da zadovolje interese Amerike i Zapada i tako dalje. Pa evo, BiH se priključila rezoluciji kojom se usuđuje
osuđuju napadi Irana na okolne zemlje. Dobro, to jesu napadi koji malo izlaze i prelaze određene granice kad se uzme međunarodno ratno pravo. Ali, kako čovjek koji cijeni vlastitu pamet, kako da priča o primjeni međunarodnog ratnog prava u situaciji kada Amerika bez najave, bez objave, usred pregovora napada skupa s Izraelom drugu državu i odmah ju likvidira politički, vojni vrh i tako dalje, ubija djecu u školama. I Bosna i Hercegovina pristaje onda na ovu zapadnjačku igru. Dakle, oni samo šute, jer, hajde da prostiš, jest ovo javni snimak, pa ne treba puno psovat, ali pizde, šta da im se radi? Rođeni kod pizde će ih repati, takvi se ovdje političari biraju. Čak i kad glume bahatost, ta njihova bahatost je usmjerena samo prema onom najzatucanijem sloju društva, da njih ubijede da su onako malo kočeviti, bahati. Koliko god ima 2 zrna soli u glavi, vidi da su pizde. Jer takvi su potrebni, takvi se dovode da budu poslušnici, da ispunjavaju i to je to. Dakle, radi se o podilaženju glasačkoj bazi. Mada. Ali bez ikakvog efekta na vođenje politike, jer politika se vodi na isti način na koji je vodi Albanija, koja evo čvrsto stoji uz Ameriku. Albanija je tu radikalna do kraja. U Albaniji se politika ne zamara nebitnim pitanjem ko sjedi u Bijeloj kući i Kongresu. Bitno je da je Amerika. Albanija je jutros donijela zakon, odnosno odluku, parlament je donio odluku kojim se Iran proglašava za terorističku zemlju, Iranska revolucionarna garda za terorističku organizaciju. Ne treba to da čudi. Albanski parlament bi Albaniju proglasio za terorističku zemlju kad bi Washington to tražio. To je taj nivo poslušnosti. To su te, što ja kažem, balkanske slugansko-pljačkaške ontologije. Ranije su u Sarajevu i gradovima u kojima su Bošnjaci većina održavani protesti za Palestinu, slobodno i u velikom broju. Međutim, prvi protest za Iran u Sarajevu je odmah spriječen i vidio sam da su u pitanju i neke bile velike novčane kazne. Zašto je se to tako dogodilo? Da budem iskren, ne znam, nisam bio, vidio sam vijest samo, a to je nedovoljno da dam odgovor zašto. Ali očito da postoji strah struktura političkih u Sarajevu, pa je vjerovatno i bezbjednostnih da ih Amerika markira i Izrael da ih markiraju kao pro-iranske i zato se reagovalo. Što se tiče pro-palestinskih protesta u Sarajevu, i oni su mi bili neuvjerljivi. Plašim se da je tu u stvari bila više riječ o antisemitskim protestima, o demonstraciji antisemitizma. A ne vidim ja što je Sarajevo radilo za Palestinu. U smislu, ajde da je neki ozbiljan aktivizam, da je skupilo neku pomoć, da je poslalo neke doktore, da je bilo šta uradilo, da je diglo pa i svoj taj nejaki glasić u međunarodnim okvirima, da je diglo. Ne vidim ništa od toga. Vidim u stvari, to je bio ventil da se malo izlaje na cesti protiv Jevreja i tako da se malo promoviše antisemitizam, a ja ne volim takve stvari, naprotiv užasavaju me. Govoriti o politici Netanjahove vlade, o cionizmu kao ideologiji, ovom današnjem cionizmu koji se izopačio, koji se u dobroj mjeri približio nacizmu, to da. Ali govoriti o narodima i kvalifikovati narode, ja bi malo se držao podalje od toga. Plašim se da Balkan ima upravo takvu kulturu, ne samo kod Bošnjaka, naravno i ovdje. Društva su zapuštena i onda su sklona da im se lako serviraju i da se podgrejavaju takvi narativi i ljudi olako na njih pristaju. A obzirom da kažeš da su protesti izrazito antisemitski, ako ti protestanti uzvikuju Free Palestine, je li oni misle na neki mir između Izraela i Palestina ili uništenje Izraela? Ajde da se ne lažemo. Ja mislim da oni misle na Palestinu kraj koje ne postoji Izrael. Sad, to je vrlo kompleksno pitanje, ali opet kažem, bojim se da mu ja i ti koji u Sarajevu uzvikuju Free Palestine ne pristupamo iz istog ugla.
Znaš, pitanje da li Izrael ima pravo na postojanje je jedno od bitnijih pitanja savremene istorije i odgovor na njega nije ni malo jednostavan. Da, Izrael ima svako moguće pravo na postojanje. Izrael mora da postoji. I zbog naroda koji pripada toj državi, ali i kao opomena čovječanstvu. Ali Izrael je u stvari, da bi ispunio svoju svrhu, Izrael je trebao da bude napravljen na teritoriji Njemačke, Poljske, današnje i Austrije, da tamo bude napravljen. Ovaj Izrael koji je po idejama britanske politike i kasnije nekih drugih politika napravljen tamo gdje je napravljen, on je samo postavljen kao kolonija Zapada i vojna prestraža Zapada na Bliskom istoku i kao element vječite destabilizacije. U redu, desilo se, istorija se ne može vraćati tako lako unazad. Tragalo se za modelima. Izrael u početku nastaje i zato i privlači simpatije dobrog dijela naprednjih, lijevih intelektualaca u Europi. On nastaje kao socijalna država i donosi jednu novu kvalitetu u taj dio svijeta, kibuci. Međutim, već negdje od kraja 60. godina taj socijalni moment počinje da odumire. Izrael počinje polako da se pretvara, a zadnjih godina se to ubrzano dešava, pretvara se u jednu demokratsko-nacističku tvorevinu. Znači, pod Netanjahovom vladom to je već izraziti nacizam, rasizam, tu su već skinute rukavice, ide se na istrebljivanje ljudi iz Gaze, sa zapadne obale, više se ništa ne krije. Donose se zakoni o sužavanju ličnih sloboda, o ograničavanju slobode govora i tako dalje. Dakle, to je društvo koje ubrzano se pretvara u sve ono što nije trebalo da bude, u sve ono što ga je u stvari na neki način i stvorilo kroz tragične događaje Drugog svjetskog rata. Tako da li se mora razgovarati o tome? Mora. Ne mi ovdje, mora se na puno višem nivou. Ali najviše toga je u rukama samog Izraela. Dakle, da li će poslije ovog rata Izrael moći da iznjedri sagovornika koji će biti kompetentan i validan i koji će imati kredibilitet da pregovara u ime Izraela, ne znam. Ne znam, to zavisi od toga koliko brzo će se Izrael riješiti ovih luđaka koji ga trenutno vode, oličenih u Netanjahu, Viru, Kacu i tako dalje. Obzirom da građani i protestanti na protestima imaju takve stavove i takve poglede, pa da se vratimo na ovu usvojenu rezoluciju. I ja sam pratio Twitter i imam osjećaj, Twitter i ostale društvene mreže, i imam osjećaj da kao da su Zlatko Lagumdžija, Denis Bećirović i Željko Komšić morali da glasaju u tom pravcu, a onda se snalaze kako znaju i umiju da se operu kod glasačke baze, kao da se svi peru od toga. Vidi, ništa se ne mora. Mogli su da daju ostavke, mogli su da dođu u Trebinje i da sa mnom piju vinjak u Trebinju. Ništa se ne mora. To da se mora, to jednostavno nije opravdanje. Jer sutra će im to biti opravdanje kad im neko kaže idi kolji djecu, reći pa morao sam, eto, takva je situacija. Dakle, mora se, nije opravdanje. To je njima na sramotu, ali opet, vraćam se, već nekoliko puta sam rekao i opet ću reći, nek ostane zabilježeno, to su pudlice i kučkice stranih ambasada. To nisu političari, to nije politika više uopšte. Politika je prije svega jezik. Pored toga, politika je svijest o javnom interesu zajednice, o dobru zajednice, o načinima na koje se to ostvaruje, o zaštiti zajednice. U BiH, pa i šire na Balkanu, to ne postoji. Politika je svedena na personalni moment, na servilno ispunjavanje zahtjeva korporativnih centara moći i stranih centara moći. To se onda pakuje kroz narativ, Boga pitaj šta, u neko zaklinjanje u državu, suverenitet, ništa od toga ne postoji. A ono što realno postoji, dakle društvo, realno živući ljudi, o njihovom stvarnom interesu, o ideji javnog dobra, niko ne govori. Dakle, to nisu političari.
to su, ne znam kako bi čovjek nazvao, majordomi, butleri, koji su dovedeni ovdje da ovo održavaju u nekom urednom stanju dok ne dođe gospodar malo da pokupi što treba pokupiti. A ono što zanima javnost u Bosni i Hercegovini, vjerujem i u cijeloj bivšoj Jugoslaviji na Balkanu, kako se ovaj sukob reflektuje na Balkan? Da li ovakvi sukobi imaju potencijal da sada dodatno zaoštre političke prilike u ovom regionu? Apsolutno da imaju, međutim nije ovo prvi rat koji se vodi od kako je u Jugoslaviji stao rat. I uvijek je svaki rat nosio ta zaoštravanja. Sjetimo se samo kad je u Ukrajini krenulo kako se podijelila BiH, pa jedni povadile se zastave, jedni za Rusije, drugi za Ukrajince i tako dalje. Svaki rat to nosi sa sobom. Ovaj put je situacija puno složenija. Ne brine mene to svrstavanje širokih masa, to su navijačka ludila, uglavnom skučenih ljudi skučene svijesti. Brine me kako će reagovati administracije ovdje. I recimo, bilo je vrlo zanimljivo to vidjeti da Dodikova ova mašinerija pokušava po svaku cijenu da rekodifikuje stvarnost, odnosno prošlost nedavnu, i da prikaže Iran kao nosioca tih mudžahedinskih dejstava u BiH kao koljače, što onda se vadi iz kaveza, iz kanalizacije, iščeprkaju onog Dževada Galijaševića, budalastog, pa on nešto priča. Ništa ne tačnije od toga. U odredu on mudžahedin apsolutno nijedan Iranac nije bio. Dakle, ti koljači, glavosječe mudžahedinski, svi su pripadali upravo tom selefijskom islamu, vahabističkom. Bilo ih je koji su dolazili iz Evrope, ali niko od njih nije bio Iranac. Neki su dolazili direktno iz arapskih zemalja, neki preko Francuske, Engleske. I sad se u stvari vidi da je to, da su odreda mudžahid popunjavali isti oni ljudi koji su danas saveznici Amerike u Siriji i da je u stvari čitav taj pokret mudžahedinski, pa na neki način projekat CIA, koji je korišten još od Afganistana pa nadalje kao poluga moći. Iran je bio prisutan u ratu u BiH, on je pomagao strani Alije Izetbegovića, kako god je nazvat, Republike Bosne i Hercegovine, armije BiH, ali ta je pomoć bila čak i transparentna. Sticajem okolnosti, znam, to Amerikanci su bili upoznati. To je jedan od rijetkih sporazuma džentlmenskih Amerike i Irana poslije 80. godine, kada je dogovoreno da Iran može donijeti oružje, ali da smanji svoj obavještajni uticaj i prodor, a Amerika je zauzvrat rekla da će okrenuti glavu. Za to vrijeme arapski taj element, mudžahedinski, vrlo intenzivno djeluje, prozelitski, misionarski, pa samo sjeti se koliko je problema bilo poslije sa vehabijskim naseobinama po BiH poslije rata. Dakle, Iran se ponašao vrlo odgovorno u tom ratu. Iran nije učestvovao u zločinima. A iz kog razloga Dodik nastoji da to sad stavi na teret Iranu i čini ogromnu nepravdu žrtvama zločina mudžahedinskih, kojih je bilo i među Srbima i među Hrvatima, ogromnu nepravdu, jer uskraćuje istinu, to ne znam, a isto tako ne znam iz kog razloga Sarajevo šuti i pristaje na taj narativ, vrlo perfidno. Možda iz razloga što zbog spona bošnjačkog političkog vrha s tim mudžahedinskim rigidnim elementima koji su bili prisutni u ratu. Bošnjaci tvrde da su upravo na strani Irana zbog te pomoći u ratu. Šta je tu istina? Ti si bio učesnik ovog rata. Vidio si to svojim očima? Nisam, ja sam bio taktički oficir, bataljonski, nisam ja svoje pozicije mogao to vidjeti. Ta pomoć se završavala na generalskom nivou.
Nikad u ratovima onaj ko pomaže ne donosi oružje u rovove neposredno do vojske, to dođe, to se završava na ministarskom i generalskom nivou. Činjenica je da je iz Irana dolazilo oružje. S druge strane, činjenica je da je Iran bio prisutan u smislu instruktora. Ali ono najbitnije od svega, Iran ovdje nije imao paravojne jedinice, kakve su imali ovi američki ljubimci, poput odreda Al-Mudžahid. Iran ih nije imao. Dakle, Iran je djelovao na način na koji Evropa djeluje u Ukrajini, na način na koji je Sovjetski savez djelovao u Afganistanu, na način na koji je Amerika djelovala, ne znam, u nekim ratovima po Južnoj Americi kada je podržavala ovu onu stranu. Dakle, to nije izlaženje izvan okvira. Nije tu bilo aktivnog učešća u borbama, nije bilo zločina. Sve to pripada upravo ovom islamu koji je oličen, odnosno političkom islamu, koji je oličen u odredu Al-Mudžahedin. I o tome se danas u Sarajevu ne govori. A opet, ja kažem, ne bi pristao olako na tezu Bošnjaci su na strani Irana. Da, jedan dio ljudi sigurno jeste, ali ogroman je broj ljudi koji su pod utjecajem onog rigidnog hodžijinskog mentaliteta i ovog vehabijskog, da je Iran zlo, da Iran treba uništiti. Bošnjačko društvo je na neki način, bošnjački taj korpus, je podijeljeniji unutar samog sebe nego što je podijeljen sa okolnim društvima u Bosni i Hercegovini. Pitao sam te šta je istina u vezi tog naoružavanja od strane Irana. U drugim izvorima tvrde da ipak to ne bi moglo bez Amerike. Da li je Amerika iskoristila Iran da to odrade ovdje? Pa, rekao sam već, to je bio svojevrsni džentlmenski sporazum Amerike i Irana, možda i jedini od 80. na ovamo, za koji se zna. Da, Amerika je rekla da će okrenuti glavu, da neće vidjeti. Iran je poslao određeni kontingent oružja i to je to. I u principu na to se svodi učešće u ratu. Ono što se zaboravlja, Iran kao sila, zemlja sa vrlo razvijenom diplomatijom i sa jako dobrom pozicijom diplomatskom u Beogradu, Iran je cijelo vrijeme pokušavao da djeluje, da približi bošnjačke i srpske stavove, da djeluje kao posrednik, da djeluje na smirivanju sukoba. Naravno, to su stvari koje ovi primitivci u Sarajevu i Banja Luci ne žele da čuju, niti imaju pameti ovi političari da to razumiju. Njima je bitno da čuvaju svoju fotelju po svaku cijenu, te svoje male latifundije, i da slušaju gospodare sa zapada. Iran je pokušao da odigra jako konstruktivnu ulogu, nažalost nije vodio glavnu riječ, zna se ko je dominirao u to vrijeme, ali suma sumarum, u odnosu na upliv arapskog svijeta, koji je ovdje slao probisvijete, avanturiste, koljače i ideologe, Iran je slao pomoć, materijalnu, oružje, hranu i tako dalje, i povukao se vrlo brzo. Izašao iz priče. Tako da njegova uloga je puno pozitivnija nego što se predstavlja, a jako je opasno što niko ne želi da osvijetli ulogu ovih drugih koji su bili prisutni u ratu. U dijelu hrvatskih medija u Bosni i Hercegovini već se pojavljuje narativ kako ovaj sukob pokazuje da su Bošnjaci jako vezani za Iran, da postoje jake iranske veze, jako iransko prisustvo u Bosni i Hercegovini. Pa to mogu pisati budale poput Ive Lučića, mislim, to je nivo pameti Dževada Galjaševića, koji, ne znam više s čim bi uporedio, da postoje, naravno, to su interesi službe iz Zagreba, serviraju instrukcije i onda se nađu budale koje će to pisati, ali ok, ko želi to da čita, nek čita, ako želi da vjeruje, nek vjeruje, ali to su kretenluci. Kakve veze Bosna i Hercegovina ima s Iranom?
Na kraju krajeva Iran je jedno ozbiljno civilizovano društvo sa dugom istorijom. Ovdje ova pametka, topa, ramazanski top, i to su glavni vektori egzistencije i ontologije. Ne može tu, vidi se da tu ne postoji nikakva veza s Iranom. Jer ovdje postoji jedan prezir prema intelektualizmu. Znaš, ovdje se riječ filozofirati koristi u najpogrdnijem mogućem značenju. Dakle, ne vidim na tu nikakvu vezu. Ona koji postoji, to su neki džepići, marginalni, da postoji neka simpatija za Iran, ali generalno ne mislim da postoji suštinsko razumijevanje Irana, a samim tim ni podrška ne državi, ne režimu u Iranu, nego iranskom narodu. Neki dan je Slobodna Evropa objavila velik članak o prisustvu iranskog državnog medija u Bosni i Hercegovini. Kojeg? Iranska državna televizija. Da. I šta je tu IRIB. Da, i dobro. I šta je tu problem? Šta je tu problem? Ovdje prisutne su državne agencije, Njemačke, Francuske, Japana, ne znam koga, Kine. Šta je problem što je iranska? Šta to su Iranci? Nisu ljudi, jel? Tako da ne vidim, to je taj novi nacizam evropski koji dolazi. Servira se kao prisutna iranska državna novinska agencija. Pa posao je novinske agencije da bude prisutan, da ima dopisničku mrežu. Zašto bi se na to ukazivalo prstom? Kada već govorimo o medijima, sada iz ove pozicije, da li gašenje Al Jazeera Balkans u Sarajevu ima veze sa ovim sukobom? Uopšte događanja u Palestini i Iranu? To zaista ne znam. Zaista ne znam. Moguće da iza toga stoje neke onako politike koje nisu baš vidljive javnosti, a moguće da jednostavno na djelu ono što Sarajevo sve propadne, jer ljudi ogreznu u korupciju, krenu varat nasitno, krenu fakture vojne, lažne, i onda moguće da je vlasnik rekao ma odo ja odavde ko bi se s ovim zajebavao. Tako da ne znam, zaista. Kako gledaš na to da je hrvatski predsjednik Zoran Milanović bio doskoro neomiljen i omražen kod Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, sada kako je rekao nekoliko izjava protiv Izraela u interesu Irana, odjednom po društvenim mrežama vidimo da se Bošnjaci ponovo simpatišu sa Milanovićem. A dobro, ti Bošnjaci s društvenih mreža, nije to neka vele pamet, jer oni da išta mogu razumjeti. Oni bi razumjeli da ni prvi put nije bilo razloga za bilo kakvu omrazu na Milanovića. Jer ta njegova famozna rečenica prvo voda, onda parfem, odnosno prvo sapun, onda parfem, u suštini apsolutno nije bila netačna. Jer ako se malo sjetimo konteksta, zaista Sarajevo to uporno pokušava nešto da vaćari nasitno i onda da naperlitano dolazi da se predstavlja kao nekakav relevantan i kredibilan učesnik u procesima. U stvari za toga ništa ne stoji. Stoji jedna praznina, jedno odsustvo svake svijesti o tome šta politika jeste. Tako da i ta izjava je bila, ja se sjećam, meni je bila čak i simpatična. Dobro, opet moram dopustiti da je Bošnjacima ta izjava malo teže pala, jer direktno je adresirana njima. Pa ajde i da razumijem ljutnju, ali trebali su stati, malo razmisliti, pa vidjeti šta im Milanović poručuje iz najbolje namjere. Ajde, malo prvo sredite, nazovite sebe s fiksnog na mobilni, pa ćemo se lako dogovarati. Kao što nisu razumjeli tu izjavu, tako se plašim da sad ovi isti koji se oduševljavaju Milanovićem ne razumijevaju ni njegovu sadašnju poziciju, koja je jako dobra, ali oni u njoj vide priliku da malo ispolje svoj antisemitizam, taj mahalski. Nije to duboki antisemitizam, nije to onaj njemački nacistički antisemitizam, to je onaj primitivni mahalski antisemitizam, negdje naučen u hodu, onako po inerciji, ali bez ikakvog efekta, jer on malo, vole biti antisemiti, ali u suštini uvijek će biti uz Zapad. Je li to
Trumpov zapad, je li to Clintonov zapad, je li to njemački, ma koji, Mercov zapad, tako da sve to jako plitko. Znači, nisu razumjeli to da je Milanović se pokazao kao možda jedini nacionalni i građanski političar na Balkanu, na ostacima Jugoslavije, jer je jedini koji interes svoje države i svog društva i svoje nacije stavlja iznad interesa drugih. I on to radi ne samo na nivou jezika, on to radi i efektivno kao predsjednik, kao ovlašteno lice, da potpisuje dokumenta, da donosi odluke. Svi drugi pričaju da to rade, ali u praksi rade potpuno suprotno. Važniji su im interesi drugih nego interesi vlastitih država i nacija. Znači, tu govorim i o Srbiji, i o Crnoj Gori, i o Bosni i Hercegovini, i o svima. A Milanović, nažalost, zbog političke strukture Hrvatske, zbog arhitekture, on nema baš puno odriješene ruke. Tamo je vlada ta koja vodi politiku, a plašim se da hrvatska vlada, to je vidljivo, mislim, potpuno nema ništa s Hrvatskom, osim imena ponekih. To je vlada kao eksponent nekih zapadnih politika i korporacija koje je najbitnije interesi tih drugih, a ne interesi Hrvatske. Na početku ovog intervjua spominjali smo kako političari podilaze glasačkoj bazi po pitanju nekih svjetskih sukoba, kao ovaj sada u Iranu. Pa sam ja razmišljao o nekim paradoksima, recimo, sarajevske kulturne scene. Pratio sam to. Sarajevo Film Festival je javno podržao Ukrajinu nakon ruske invazije. Postavljali su stolice u bojama ukrajinske zastave. Pa nekako paradoks je, jer logično je ako bi pratili tu zapadnu politiku na takav način, onda bi trebali i u ovom sukobu da podrže Ameriku, ali sigurno to neće biti u stanju. Zašto je to tako? Pa neće, jer bi ovdje sad to značilo podršku i Izraelu, a toliko ne smiju protiv Mahale ići, protiv Kasabe. To je bilo malo predaleko. A na kraju krajeva, filmski festival koji podržava strane u ratu, to može li šta debilnije biti od toga i pokvarenije? Može li biti šta pokvarenije? Ratovi koji se negdje tamo dešavaju, na kraju krajeva, Sarajevo se voli pozivati na to da su dolazili Susan Sontag, Bono Vox i tako dalje u ratu. Ta krema, pseudointelektualna, taj Polip, Haris Pašović, Dino Mustafić, ta ekipa, gdje su oni otišli poslije da ličnim primjerom pokažu isto to što je Susan Sontag, šta god ona i kogod ona bila, što je ona uradila. Gdje su oni otišli da donesu malo kulture u neko ratom zahvaćeno područje? To je dakle jedna kasapska svijest, šibicarska, koja samo gleda na onaj prvi efekat. U tom trenutku, prije par godina, bilo je kurentno podržati Ukrajinu i vjerojatno se malo i para moglo dobiti od toga i onda su bile te zastavice ukrajinske i podržalo se. Ovaj put Trump ne daje pare za podršku. I to je razlog onda samo da dobiju malo para. Zavijorele bi se zastave, doveli bi Hekseta da im presječe vrpcu. To je tako jednostavno. Ne treba tu nikakve iluzije graditi. Mislim, Sarajevo Film Festival, parada, pijanstva i kiča i malo bijelog, malo gudre. A kad već spominješ Pašovića i Mustafića, Mustafić je u to vrijeme bio direktor Narodnog pozorišta u Sarajevu i postavljao je predstavu u kojoj se viče Slava Ukrajini. A sada, kada je počeo ovaj sukob, pratio sam na X, ništa se po tom pitanju ne oglašava. Ne smije, pa naravno, jer ovaj put ukrajinski rat je ipak regionalni rat koji nije, ma šta se govorilo, on nije imao potencijal ni ambicije da preraste u veći rat. I on će i završiti kao regionalni rat. Ovo što se sad dešava, ovo je nešto novo. Mi se sad suočavamo sa eksplozijom ludila na više nivoa. I svi su zbunjeni. Za ukrajinski rat je bilo jasno o čemu je riječ. A Mustafić ko Mustafić, mislim o čemu da pričam.
čovjek koji vječno kuka da je kultura ugrožena, da treba više slobode, i čovjek koji skače ko ona čita, majmun, onaj Tarzanov, što skače s lijane na lijanu, on tako s direktorske funkcije na direktorsku funkciju. Ne može se bez njega kao bez direktora. To je najveća kulturološka prevara u istoriji Sarajeva. To je čovjek koji je festival malih i eksperimentalnih scena uveo na binu Narodnog pozorišta i obesmislio ga. To je čovjek koji tvrdi da smo u Jugoslaviji živjeli u građanskom društvu. Treba biti i lud i bezobrazan pa to izjaviti. Jer Jugoslavija nije bila građansko društvo, ona je bila nešto malo drugačije. Bila partijska, nacionalna, više nacionalna država gdje je kolektivizam dominirao, gdje pojedinac se baš i nije nešto pitao. Niti je bio prisutan taj koncept oslobođenog građanina. Znači, jednostavno tako. Da, tad je bilo parica da se viče na predstavi Slava Ukrajini, sad malo para nema. Jer malo ni Amerika nije više bogata ako što je bila. Malo se podrezali ti kanali i eto, to je razlog što se šuti. Rado bi oni da malo vide gdje se može uzeti para. Ali jadni Iran izbombardovan ne može ni hurme poslati. A Amerika očito ne zarezuje, ne treba joj. Ovoj Americi ne treba. Na kraju krajeva ovo je Amerika koja više nema nigdje saveznika. Čak je u ta doba, prije 4 godine, predstavljan neki film o grupi U2, pa je ponovo Bono Vox dolazio u Sarajevo, Kristijana Mampur, pa Zonta koja ima svoj trg ispred Narodnog pozorišta. I to sam istraživao i to je paradoks, jer su sve troje navedeni podržavali postojanje Izraela. Javno, deklarativno. Naravno. I to je onda paradoks i to je možda najvažnije pitanje Sarajeva. Da li je Sarajevo liberalno samo dok se ne dođe do pitanja Izraela? Pa ne samo do pitanja Izraela. Sarajevo je liberalno dok se ne dođe do pitanja moderniteta. Jer prije svega trebalo bi staviti pred kameru i Zontagovu, i Bona Voxa, i Amampurovu, i vidjeti i pitati koji Izrael su podržavale. Jer postoji čitava jedna plejada ljevičarskih mislilaca ili oni iz centra koji su itekako podržavali taj rani Izrael, bitno socijalnu državu, da bi kasnije revidirali svoje stavove. Ima oni koji podržavaju ovaj današnji Izrael koji krupnim koracima grabi ka nacističkoj strukturi. Dakle, nije to dovoljno reći Izrael. Kao da kažemo Jugoslavija. Koja? Je li kraljevina, je li socijalistička Jugoslavija ili ova danas nepostojeća? O kojoj govorimo? Ista je riječ o Izraelu. Tako da u Sarajevu se ne misli puno. Tamo se sve prima na nekom najpovršnijem nivou, na nivou predodžbe, čak ne ni pojma, nego predodžbe najelementarnije. I ne znam, u stvari, sad kad malo bolje razmislim, meni je zaista dobro došlo ovih godina koliko živim u Trebinju da malo odmorim glavu od tih sarajevskih košmara koji su mi zaista postali jezivo naporni, jer je to vječita vrtnja točka u blatu, točka koji nigdje ne ide, tamo u onom mulju Miljacke se vrti i vječito ista priča, svake godine sve isto, kalendari, datumi, a ništa se ne uspostavlja, nikakva se vrijednost ne stvara. Zdravstvena zaštita je propala, školstvo je propalo, policija je u užasnom stanju, sudovi, ali je bitno datumi da se obilježe kad je godišnjica, kad je referendum bio, kad je Zuzan Zontag došla, kad se podaprala u Sarajevu. Ne mogu ja to više. Zaista ne mogu, meni je to previše. Pa dobro, pričamo o Sarajevu kao glavnom gradu. To je naš glavni grad koji nam vodi vanjsku politiku. U tom smislu, Sarajevo je mjesto gdje je smješteno vijeće ministara, ali ono se ne ponaša kao glavni grad. Bosna i Hercegovina nema glavni grad.
Postoji Sarajevo koji je glavni grad tog bošnjačkog dijela, Mostar kao glavni grad hrvatskog, Banja Luka kao glavni grad tog srpskog dijela. I to efektivno tako funkcioniše. To što se vijeće ministara okupi u Sarajevu, to apsolutno ne čini Sarajevo glavnim gradom. Sarajevo se ne umije ponašati kao glavni grad Bosne i Hercegovine. I ono to već dugo nije. To smo baš pričali i u prvom intervju prije skoro godinu dana. I želim samo još da kažem da sam zapazio u komentarima publike koji su gledali intervju na YouTube kanalu i izdvojene dijelove na ostalim kanalima produkcije 1 minut, da se, pa mogu slobodno reći, i veliki dio publike prvi put sreće s tvojim likom i mnogi su iznenađeni, oduševljeni, ali imam osjećaj da vas publika ovdje u Trebinju ipak bolje razumije nego publika sjevernije u gradovima gdje su Bošnjaci većina, eto tako da kažem. Eto, zašto je to tako? Pa dobro, postoji vjerovatno razlog, jer ja ne govorim baš onako jednostavnim jezikom, ne volim opšta mjesta. Druga stvar, ja ne dugujem svoju lojalnost nikome, nijednoj partiji, nijednoj ideji, nijednoj naciji, nijednom kolektivu. Moja jedina lojalnost počiva u odnosu prema pojmovima, prema pojmovnom sadržaju i prema modelima mišljenja. Dakle, ja volim da preispitujem stvari. Ja volim da kad nešto vidim, kad se s nečim suočim, da se zapitam zašto je to što vidim takvo i po čemu je ono to što jeste, da vidim odakle dolazi. Tako da oni koji me kritikuju ruže, pa nekad, dobro je da ima i takvih. Šta će, imaju ljudi puno pravo, ne bih ja njima zaista oduzimao pravo da me sumnjiče, da me kritikuju, da me ruže. Imaju puno pravo. Baš smo neki dan razmijenili komentar, poslao sam ti. Ima Bazdulja još. Tako je neko napisao. Dobro, to je budalast komentar, jer Bazdulj, ja ne pripadam u istom univerzumu. Bazdulj je čovjek koji u vječitom tjeranju da bude usaglašen s nečim, da uz nešto pristane. Ja sam čovjek koji vječito bježi od pripadanja bilo kakvih, ja preispitujem. Bazdulj ne preispituje, Bazdulj ubjeđuje ljude, on njima servira pa kaže, evo sad ću vam ja reći, ne, Bazdulj, ja ne idem u istu rečenicu. Sad, što se nekom učini, jer on je otišao u Beograd da živi, ja sam u Trebinju, pa je to poveznica, pa dobro, to samo govori o mahalskom nivou, kasablijskom nivou svjetonazora, o kognitivnim kapacitetima mahale, ništa drugo. Elise, hvala još jednom i do skore prilike. Vjerujem da ćemo se ponovo sresti da snimamo neke druge teme. Nadam se, ja hvala tebi, ja ću uživati, ako bude, a bit će vjerovatno opet prilike, znaš gdje ćeš me naći, ja baš, kako sam malo zašao u godine, ne putujem puno, to je to.